Yo, there's a boy. Mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mĩmbi TV gwiraga hana ho mucie wigwe wi mucingetwo muru wa Kimani. Riu ni video ina rag trend yake Samido Mushoki ni thutha wake fans gucokia haria arakimwira kiugo kiritu na nĩokire Samido nake kambaka ndakiagaga haria ni haria aragicokire aramwira atiriri na kukumbusha Mama Kiwinya ako na mtu mwingine after kuharibu kwako. Guess what? Samido arashokire aramwira atiriri sasa unataka kuharishwa na kitu haikuhusu shwari. Agicoka aragitheka muno haria ni riri kwa gituika hena break up gatagati gake na Karen Nyamo tene magitiganite no hatikiri haria haragituika ni mathereti kana umwe kauga ni break up kana ni atia tugutuika gogo magacoka magakiuga ningi na magicokanwo no ndikiwiri tariri kana ni rili kana ni atia riwe na maoni mangĩ kuguthomera hau atiriri tupe za Karen nawe mmefikishana wapi? Mbona uko hivyo siku hizi? Wapambana na hali yako sana tondu andu makimenyerete kumona me hamwe ngahara atiriri Wakikuyu mtaniua viazi kwa ugali heno ngahana yake akauga atiriri I love the way you people cook your ways na kuhidio ni manyu heno ngahawa mwisho akauga atiriri only Kikuyu can elewa the sweetness of gojama tu nili Samido aragikujaga kimaga ke haria o mdogo akijadilianaga na mafansi yake kuhusu Kabagara cooking from wonu akuna kumana video no riko agituka Karen na Samido matikiri ndugu imwe no tukikane makana ni muhuhu rugithia na mbere kana nema onu waku utige ha comment section atika wa gushare Miaki na Mĩmbi TV tukakura thengio no gututua na bemwe ti kawaida tukawa share.